neglect, financial exploitation, discrimination, and other violations of their human rights. Many of these cases remain hidden and unreported because older persons fear victimizations, abandonment, isolation, or dependence on those who abuse them. This silence allows abuse to continue. As a society, we have a responsibility to break that silence and ensure that every case of abuse is reported, investigated, and addressed. Hikokwalaho mi vonana namuntlha loko hi ri la mupremier wa hina loko va kha va endla ku ri event leyi yi va kona va make sure ku ri va xiphorisa va fana va tala ene va nyika message of support. Mi va twile provincial deputy commissioner va xiphorisa va kha va vula ku loko mi abusiwa mi fana mi reporta loko mi ri na mali ya n'wina ya mudende